Nak tanyalah, saya pernah baca dekat forum engineer Honda cakap kalau pakai stick bag lain, ratio gear CVT semua akan lari. Jadi kalau pakai stick bag ni yang lagi kuat, macam mana pula selesaikan masalah tuning dan ratio CVT lari? Ini bukan komen troll ya. Maksudnya mungkin dia fikir stick bag upgrade kita ni menyebabkan tuning lari lah kan. Macam mana nak atasi masalah tu? Sebenarnya kita boleh cakap yang stick bag upgrade yang kita provide untuk model-model Honda CVT ni, dia tak ada efek pada ratio gear pun. Sebenarnya stick bag upgrade tu boleh je pakai dekat gearbox Honda CVT. Tak ada masalah apa pun. Kalau korang nak tahulah, ratio gear CVT ni dia sebenarnya tidak terkira. Macam kalau contoh gearbox AT ataupun gearbox DCT, dia akan ada gear 1, 2, 3, 4, 5 kan. Tengok berapa speed lah. Kalau 6 speed, 6 gear. Kalau 7 speed, 7 gear. Tapi kalau macam CVT ni dia tak ada benda tu. Kalau gear CVT ni ratio dia 1.1, 1.2, 1.3, maksudnya dia tak terkira lah. Sebab tu orang kata gearbox CVT ni dia smooth, dia selesa bawa. Kita tak rasa pertukaran gear tu sebab ratio dia tak terkira. So pada abang yang tanya soalan ni, sebenarnya boleh je pakai stick bag upgrade. Tapi macam kita kalau upgrade stick bag untuk Honda CVT, contoh macam model Civic XC 1.8, Honda City GM6, Honda Jazz, HRV, BRV, selepas kita upgrade je stick bag tu, kita akan buat CVT adaptation dan macam-macam lagi lah. Kita akan make sure yang gearbox tu betul-betul tune selepas di overhaul. Kalau nak upgrade stick bag jangan takut-takut lah, sebab kami memang expert gearbox. Lagipun ada sesetengah customer Honda CVT bila datang kita punya workshop yang problem pada gearbox kan, kita overhaul, kita tengok dia punya stick bag dia dah pakai stick bag yang upgrade tapi tak banyak. Itu aku pelik, kenapa Honda tak keluarkan stick bag tu banyak dekat dia punya model-model kereta dia lah. So untuk korang yang ada masalah dengan gearbox kereta korang, model Jepun ke, lokal ke, model Conti sekalipun, kalau nak buat baik pulih, boleh hubungi kami Transmatic Automotive, Section 15 Shah Alam.